gospel site kwenye pinchi na gospel site kwenye pinchi na gospel site. Tugiye kurebera hamwe komedi yakinye y'amasengesho cyangwa se amateraniro akiniye Musanze ahantu hasa n'ahasekeje ndetse nawe yakinanye nawe nuko bakinye byari bisekeje. Ubusanzwe Dr Nsabi yitwa Eric Nsabimana yatangiriye urwenya mu buryo bw'umwuga gihe yari akiri mu mashuri yisumbuye akina ikinamico mu mashuri ndetse no mu matorero ya kiliziya mbere yo kugira impano ye bimenyekana mu bundi buryo. Reka namwe mwiyumvire tuze kugaruka mu kanya tubabwira amateka Amen. Kandi koko hagize gute hajaga harashi bwira mugenzi wawe ngo aya materaniro hajaga harasha harashaga cyane. Amina. Hallelujah. Hajaga harasha. Nagiye Zambia nja Zimbabwe bakasha baravuga bati urani Nsabi nanjiniye indi Nsabi patirende Nsabi twagiriwe umugisha. Amina. Mukobwa wa pasiteri ari hano. Yes. Haguruka usuhuza iteraniro. Asuhuza iki? Iteraniro. Hallelujah. Amina. Ariko 1 2 3 4 7 8 urumva ukuntu avuga. Urumva ijwi ry'umwana wa pasiteri. Urumva ngo mavutage wagumvishe? Ayumvishe. Subiramo iyo haleluya. Hallelujah. Amena. None na iyo haleluya ye na hari nk'iyabija. Oya. Yego pastor. Nari nk'Ezekiel buye. Oya. Na nubwo ari nk'iyandaranye ubutu. Oya. Siniya tone. Na Rusiya. Babwire komeza. Muraho. Umviye muraho bene data. Umviye muraho bene data. Umviye muraho bene bisekeje. Turacyakomeje, reka tugaruke ku mateka yaranze Nsabi ubundi bubisanzwe yitwa Eric Nsabimana. Tangira urwenya mu buryo bw'umwuga igihe yari akiri mu mashuri yisumbuye akina ikinamico mu mashuri ndetse no mu matorero ya kiliziya mbere yo kugira impano ye imenyekana mu bundi buryo. Reka tuguse gukora subscribe ndetse kana na like ndetse no gusharinga video ufite inshuti yagiye ngo se wayishimiye kugira ngo uzajye ukomezwa no kugezaho n'izindi. Iyi comedy turacyayikomeje wumve byabereye ahangaha mu materaniro hari mu karere ka Musanze niho yavukiye, niho yaguriye impano yewe yo gukina filime ntoya mu kigo cya Karinzi ndetse no muri GS Muhoza ya mbere ahazwi nk'Musanze. Yashyiraga ibisekeje bigamije guhugura abantu ndetse no gukomeza gusetsa abantu. Kurikira ukomeze wumve. Agiriwe umugisha gwo kungira bura nta hari abantu bose bapfaga kungira. Yesu shimwe. Imbaga ahantu hake. Wi. Ndakumva Uwiteka. Kandi abanshakana umwete nibo bambonaga. Amina. Nje ntaho abantu bose bapfaga kumbona. Amen. Nashinze idini abantu bari kunseka bati Dogiteri ushinze amadini ute ko tukuzura mwene bishiyo bijagere gwari data nguyu nawe. Yesu abagira umugisha. Haleluya we. Dore data Chinga idini batabizi. Yego. Chinga iki? Idini. None mwagize gute? Twagize umugisha. Naje bwira mugenzi ngo twaje. Amina. Iby'amaturo go reka tugareke. Yego. Ntago ari ukugareka byo kubugavaho burundu ahubwo ni kugira ngo tureke kugavugaho ubwo tuje mu ijambo. Haleluya. Amina. Haranditswe ngo ko ni kana koko
subiramo ngo koko. Koko. Ubugo. Ubugome. Ubugome. Urakoze cyane. Yego. Ubugome. Cyangwa reka mbere haleluya ariko. Amina. Rusiya andadusomeri. Yagarutse nko kuri komedi kinaga yigisha muri bamwe muri iki gihe shinga amatorero ari kugira ngo babone inyungu zabo zihariye. Arazo kumva bavuga amatora ndetse n'ibindi byinshi. Itangiye mu itsinda ryitwa icyerekezo mu mashuri yisumbuye. Umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye senior 6. Sabi hamwe n'itsinda ryitwa icyerekezo yatangiye ibikorwa byo gukora amafilime magufi, ibikorwa byo kwagura filime magufi. Iyo mikino yabonekeye ku rubuga rwa YouTube rwa Irebero TV, aho yaje kuyobora itsinda nyuma y'uko umuyobozi waryo asohotse. Nakagaruka ciao yene kwa Spacity channel, kola subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwa n'izindi video by'umwana kumwe nitwa Manase. Murakoze cyane, Imana ihereze umugishore by'iyi video, isharinge ndetse isangize abandi. Ibiceri byacitse kaja kureba ugasanga 20 nanje byarandiye. Nibyo ngibyo nawe biri kukujya? Oya, abwo njewe na ndi kwibaza ngo amaturo duturaga gajaga he. Ngwiki? Nzi ko tugaturaga ngo muzagafashisha abakene. Munone muragajanaga mukagirira. Kandi Imana yahoze iranyereka turi hano twuzuye, ariko nkaje ndabona hari umuntu iri kumbwira ngo nsohore. Sohoka mvira mu torero utagira abo wanduza. Imana izagababaza, izagatubaza, ariko nta hari wewe kugambaza. gazabakoraho. Kandi nazangurube zawe ntaho zikibwaguye, ahubwo nushaka umbwire nze nkurangira umukiriya. Basta kugira ngengurube zanje zitekubwagura ndazu ndangira umukiriya. Undeba amateraniro garangiye. Bwira mugenzi wawe ngo aragiye. Bwira mugenzi wawe ngo atuvuyemo. Nugukura inama mu hene. Nugukura muri Bibiliya handitse ngo gukura nama mu hene. Ahubwo ubwihene mu nama. Nico. Haleluya. Amena. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma muri Yohana 3:16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kugira ngo umwizera wese atagira gute? Atarimbuka. A-B-C-D. Atagira gute? Atarimbuka. Amen. Twari kuzaja turavuga ngo turi bande? Twari kuzaja turavuga ngo twitwa gute? Ko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute? Gospel site. Menya byinshi na gospel site. Gospel site. Menya byinshi na gospel site.